Belap Kuki channel thusoh LAHCHOM mihozo se labon on mihupa tunung jang VANNOI thusoh chom LAHCHOM ho anabe khom kilomite United States gamsung Mississippi State sunga tornado ti chu chimpei hatta anom zin mi som nilanga ta in ahin kho ana chan lo ta ven hi chule chen na in Simpson lowin sit na ana tu ta na hi thingpungo jingjong abula kibot do abang jengin gari ho ki san jingjong thil jang khai cha bangin ale khup zove ativ na hi Mississippi gamsung adea rolling fork muna chimpei chu a kho si de in asang do age koi tui koi na water tank senjong ke ni ana so zove ativ na hi hichlai mun se achun mi somleni in thina ana to vina hi thilsu ji in kigin ni kho chan chun Mississippi Alabama Tennessee munwa mihim sang somnile sangup walin kolphmei wa anamu zo to povina hi hichlai muna mi pite chun chimpei chu achi sa kumsang ni somni lekhat khuma ana mi zakhat le somgup lekhanin thina ana to na ta chun ki bangin asayo na hi Russia ten tactical nuclear garment sa ane ho chu akom chawa gam Belarus gama akwai dingun ana phungdo ovine hi hichi Russian President Vladimir Putin tu phondo chu achi sa sangkhat jako somko kumke zawapat Moscow in nuclear garment sa ho gampama apan sa good now ama sapin a hinalizitin Russia thu hon ana so do ovine hi thilsu hi Russia le Western gamho ki ka ki het thim lo na adia Ukraine chung thu zia ahong san le a nailam cha beidinga amlo to kilhona chalo na hi anayo hi Vladimir Putin in United States in akiloi pi Western gam Europe gam hwa zong tactical nuclear garment cha hi kumizan ham khat masangapat ahin ko yo hin hichi bunga chu Russia in zong non proliferation of nuclear weapon dan dungzuya international obligation ho suki elwa United States bol bunga ki bol hi anti nahi he thai khat chu tactical nuclear weapon agi tingle nuclear garment sa hatta khupi le gam sungchan sumang zo pin ho khu hilovin galmuna galmi te pansa na tup namun galmun pansa namun ho agichi mun khat su simit le la zo na dinga specific gain sa kimang nuclear garment sa ho ki seine chu hi thusu in asai bena Belarus kamsunga tactical nuclear garment sa koine ding mun ho asim panu to kilhon in ahong lungding zun kipat lama simzo hiding a hi ativin hi hichilai muna hi Russia in nuclear garment sa puthe garsat lenna somwal nga anamun zong phat sot piapat hananai saw anahi Vladimir Putin in asai bena hichilai muna hin Iskander tactical missile system pi zong tollut na hitai anati nahi hichi missile hochun nuclear garment cha chu apu theu zong hi Belarus gamhin NATO kiloi khomna hapang gamthum tisu Poland Lithuania chule Latvia to zong gamgi international border in akhano hi thilsu ho to hin kimanin United States in chingthai ta in don butna anani zun hi United States senior officer khanin hichi thua chun Russia le Belarus in kumasala mapat ki hona anai patlhon ahitan Russia in nuclear garment sa ho gala manding wang gelhana anei nai poi ati nahi alangkhana thilsu to kimetsun international campaign to abolish nuclear weapon nuclear garment sa sumang na dinga panlahon ki gotna chu hatain demna anezun kin gon chu extremely dangerous escalation hi ativin hi United Nations Nuclear Watchdog Chief Rafael Grossi na honglongding hapta zawle Ukraine gamsunga Zaporizhia Nuclear Power Plant munvat hana anay ding hi International Atomic Energy Agency website atuso anaso do dungzoyun Russia ten atawpa aman sao Zaporizhia Nuclear Power muna
hin nuclear safety le security to kimet hata abuina thei ti zat na thei ta aumin avel le Ukraine gamsunga radioactive le environmental to kimet na ti zat na khota asu theya to lona IAEA chief panna team hon amun hi vet hana anei gu novin aseon hi Rafael Grossi hin hichilai muna hi security zone sim do na dingin anase na hi Zaporizhia nuclear power plant mon hi European gamsunga dinga nuclear power plant lin pin hin rector gupta anei Ukraine gamsunga umahin hinla Russia le Ukraine hong kido panapat Russia sipaiten atau phajing na layo chu hi hitia chu phachia amun le akom vela hi bom ki khi khum jinga hi chu Ukraine gam kai sungsi a hi dea avela cheng hodinga ti zanum ta khat chu hi a hi hichi bom hi na chu Russia le Ukraine in kingo tona anei jinglhon chu hi Rafael Grossi in hichilai mun vil nahi ani vei chan na chu hi tan phatmasa hanavila chu amuna hi IAEA permanent na umdana anavet suyo anahitai achi sa kum sangni somni leni thalam hla sunga Russia in amun halo masang chana chu Ukraine gam sunga kolp meiwa zala somni chan anapi zo anahi Pope Francis in Roman Catholic homung sunga zon than hoi sexual abuse to kimena achi sa kumsang ni somleko kuma older decree aniki bolsa chu khelna anei nahi ichi aki khel dan tha dungzuya ichi dan chun hobung sung mi ho se hilwa le Catholic hobung sunga lamkai ho jing jong a hup tha ding a hitai ichi dan ki tha bol chun Catholic hobung min ti chu reputation ven bit na dinga ki bol a hi akitin ichu ahong long ding Thatun Nisim khat ni khwapat chipi hi paiding a hitai po min anasei dung zuin bitlauta mi pil hing chule chapung ho jinga dinga jong kingap na ding dat ta nei lo te ngole achung uwa bol sit na alhun na thei chu abeilami anati nahi hezi chun hobung lam kai zo se bishop chule hobung mi te hon hitawang dinmun ho chu I tu o ti he no le thutding kiti chu ikin chiu a hi anati nahi geldo thei khat chu achi sa pha na hitawang chon di lo na zia Catholic hobung hin min sitna phachom pi anato jingo chu nahi eja chu Pope Francis in ichen thulu nahi anei hi akiti Indian opposition party chom hon kilong khat ta in gamsung vai hom Bharatiya Janata Party in gamsung democracy ki vai hom na su sit na ahilo le sumang na thejin achon uve ativin lunglai lo ki zot na zong anane zo nahi thilsu hi achi sani khwa opposition lam kai lobo het thaita Rahul Gandhi hi Indian Parliament lower house akon member of parliament ahi na chu disqualified hi sa ahi to hlona hichito kimena chu anaseyo hi het thei khat chu India gamsunga opposition lam kai hola a Rahul Gandhi hi prime minister Narendra Modi demnale ato di lo no ho tiango on ho chunga hangsana hangsam jingkhat chu hi hiti ja chu ruling party in Gandhi in BJP na to di lo aso sal jinga democracy achoi sanga chule constitution hu bit na ding le mi pi thanai na hu bit na om na dinga hangsan ta apan ala na ho su thip na dinga hitia hi achunga na ato hi tin opposition party hona se on hi alangkhana BJP langa hon asei dung suin freedom of speech ti mangcha a nam nim nu ho sumin sitna munim na thu seina anei naw chunga ngaidam ki thumna anei puwe etikin ovin hi opposition party hon vai homten institution ti chu court investigative agencies hozo se amoho changwain dan to kitu lowin amangcha ovin political opponent ho di nale daunan amangcha ovi etikin ovin hi thilsu to kimen in India gamsunga opposition party somnali te in government chunga Hetna Supreme Court na anayu to hlonin ahong longding Latun Nisim nga ni khole athu hi hearing umding hi right groups hon asei dong zuyun
India gamsunga BJP ten athune now state sungwa vai ahom sungu vahin mipi tu sei theina nilkal theina tisu freedom of expression hata in alasamin lungkim lo ki phinna nilkal na ki ti ho zo si amlo to bangcho hitai ativin hi chule democracy hata in compromise a hitai ativin hi reporter Sans Frontier Hosei Dungzuin World Press Freedom Index a India rank zakhatle som nga lampia omtan hi ativin hi achi sa haptakal sunga Russia le Ukraine ki ka ki dawn chu munchom chuma na umjong le alhangpin bagmut hupia ki dawn hi alang to gela akho pin le akul pina ala uto hanin Russia in hupi sunga ala zo te na dingun haten ana bolon Ukraine tian jong theitup swa anating zingowin hi Russia ten hupi chu ani ania anala naw chunga sot lowa hupi sung chu kisai ding koncha ani hitan hi hinla tu din mun hin tin le ha thwa Ukraine tian panla na anana yo chu aga umdani na kilangta na hi amuna Ukraine commander in chief apangpan ana sei dongzuin galdin mun hi all jepseptai atin chule Britain defense minister pun amuna hi Russia sipai tian hata lo sapna aneu to lonin bakmun abulu nawjong adai tai ani tin hi ichi tu sei chu expert ho kholdo dongzuin di dingin asayun Russia te hin sipai tampi achanova alha samsio hilovin garment sa alien ho jengjong thlasam hiteding ovin asuido ovin hi chule Russia hin teng ho hla samna jong anei tawin hi hinla hichi agi sei ho zo se agin do lo na ding bangin Russian President Vladimir Putinin aung longding kumthum sunga Russia in teng sangkhat le jagup atha asimbe dingun anapung do ine hi alangkhana hichi agisei phat kum sunga hi western gamhon jong Ukraine adinga teng hoita le changkanta zalile somlita api dingun kitipna ananei tha ki novine hi bakmun muna ki dawn hi achi sa ni kho ho akun ni khana somthuma kun somni chenin akim zotai akitin hi tu din muna Russia te panla na hi abulwa apanowa kun ki Vienna lamzo ala ta hidivin ta san thei ta thulut khat chuna sen hi geldo thei khat chu bakmun mun hi Donetsk oblast gamkai sunga omahin Russia adinga mun poimo ta khat chu hi chule Donetsk hi achi sa kummasa a gamkai li Russia in referendum omsa ova Russia gam hitaitia aphondo lawa gamkai khat chu hi achi sa thamul nisim sagi niapat hupi sunga Russia ten rocket missile chule pumpi huwa buluna hata ananewa na suge mu anahitai hichilai phana chu Ukraine sipai ten hupi chu ananu si wahitan hi itia chu phat sot pi zawa Ukraine ten ananang la kinawahin hilai mun hi tu din mona kichuna kivet la namun Ukraine gamsunga dinga ki hakap tu namun pin chu so do khat chu hitai achi sa misim ni khochun United States gamsung Pennsylvania muna RM Palmer Company chocolate factory mun asun thil hatta khat anapo ki azin mini in thina anatuun mi ko ta ki holmo in asunga na tong tampile factory to kinaya chi lewa le tampin ki su kha na anene yovin hi thil su chu West Reading Municipality Philadelphia akon kilometer zakhatwala gamhla muna nilhangkai nidan nga vela chu anaso hi firefighter chule rescue worker hon na to na hatai na chila piovin kisu kha na ne hojong hospital mun na lhun vin hi hinla mi ko ho chu tu chanin holdo zona anei nai povin hi thilsu chunga khol chilna achi ha pivin hinla tu chan hin ipiji ham ti khol chin na he do na anei nai povin hi tusu apat napat achai na chan ngai ho zo si na chungchi uwa ka ki panaw ka hin phong ovi tusu tha imukit ka ovin na bonon mangphale chibei